I evo nas ljudi, u tim poljanima. Ovo kažu da je jedna kuća, sad ne znam. Jesu. Vidi se, da, ovo su dvojica poljanara. A evo ovo je Brano, on je Sovočanin. I ja sam Sovočanin. A ovo su Poljanin. Vidite vi ovo, gdje, kako, šta je ovo? A lijepo je. Ovo je priroda. Sad ne da ništa reći protiv Poljana. Ali stvarno sam se umorio, ovo sve uzbrdo ide. Čuo sam da će ovdje snimati onaj što preživljaju. I mislim da ne bi preživio. Ovdje ima svašta. Ali eto, vidite, Brano se umorio ko ja i volim se ovce. I ja sam se umorio, volim se ovce. Biće sada video. A vidite ove dvojica požurili kućama, vidi. Guzonja. Ona je i potrča. Evo Darko nam pokaziva kuću. Ovo će pokazati Ljubici i Ivici. Ivica, vi kuće. Daro, šeć tati. Koji će pogledati. Vidite vile. Ono je tamo prilike. Vidi kuće kolika je. Šušnja! Pa ićemo tamo na vodu. Tamo na vodu. Gdje je voda? Tamo vidite šumu, gdje što vidim. Pa ićemo na rakove. Pa moraš gore tu da vidim. Šta? Ko? A to ti je gore izviš. Pa idemo tamo da pokažem. Smiješak kameri. Da znam odlično. Ljuba ne smiješak kameri. Čekaj, moram čekati. Darko smiješak. Čači se, uzga te evo vidi ima video. Da, gdje je ta voda? Tamo, sad ću. Stvarno sam se morio. Ali eto. Tak nema i ni vode. U Poljana živio sam brate, najljepše sam provodio dane. Ljubio sam. Jel gotov taj video? Nije. Pauzira. Kuko ovo snima. Pauzira, možeš.